lah. Enggak. Sibuk apa? Mun tak sibuk bayar pelan jalan. Suruh kerja udah seminggu lebih, tak berdua sekali. Siapa dia tak sibuk deh. Wajib pola beli shredder lo nak tak sibuk. Lu gak cetil. Tuh. Haris Lombok ya nelpon berapa deh tadi? Jago dia sengangka kena. Dulu Ki Yangka. Halo. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres kak? Beres. Beda apa kak? Enggak ada apa. Sibuk pola. Enggak. Sibuk apa? Mun tak sibuk bayar pelan jalan. Mayo. Kakek boleh diem aja ya? Ya boleh sorba aja lah. Para seminggu lebih lah. Makanya terada emak. Ro kak. Kencet terus tawa teman bungkul roh. Masa tak tahu teman bungkul. Jangan apa? Ya cawacan. Kipur boleh sorba aja ruah. Boleh tahu teman bungkul. Iya mayo. Yang sibuk lah kak. Sibuk apa? Jak Surabaya bisa diatur. Tenang ya. Iya. Yang kok nang tenang pada Roma. Oh ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.